How about this delay? And during what Venice to the Italy non such a get a chase to what you ani during it to Dilla in Venice such a come over to a tapshi Namshi Yapuna, Namshi this child and the Chidilla, and you would chin Namshi Yapuna, and such a come over to a tapshi. 아니 걔라 나타서 아니 때 처음부터 데링 아니 쇼파니 차와야디다 때 처음부터 데라 탄다 룽다 균이라야 디키야 아니 룽슉 첨부도 아 딜라 아니 어디 데링 디가지 티가 또 드림바 아니 니마치 강사가지 또야 요레 어디가지 티가 디미치글라 고무니시 유로니스양아체 아니 어디키니 아니 야쇼 마쇼 따사자 khowa 드네 디고레 아니 와 당부디 무라노 라드야 임바 무라노 라데도아 무라노 체 아니 무라노 라라 아니 4.2 란치두 오디 디나로 구데레 파기 말리버도 아니 디 티켓 딩여 타나 아니 델라 샤니 디 티치우레가 치타인 탄다잉게라 오디기라 페샤나 엔디 체 주부지레 오디 마치 디 티켓 니자 치타 엠바냐라 야 아니 또 처음부터 탄다 아니 딱 무라놀리라 땡고 아 지우지 계시 데라 밥이 나더라 아니 디니 마추 갑두리 아니 페게 데직두 वेत्री आर्टिस्ट तिची लेस्टुरा ओ दिदमनी चुलेना अनि दिनी चु खबा जानि लेना रादेला खप्तु दु इसका दि दिनाला दोना अन दिनाला खप्तु दोना रा अनि फेगिला दि शिगो गजि लेगा छिदां दि सामो तुंगु दुलाई ओ ता दे थंदा रा ग्लास स्टेसा दिला लेयो ani ta anda di glass so di tamo tengire It is a 35 master experience here in Murano. Ogni oggetto che noi terminiamo, avete visto, non andiamo a inserirlo immediatamente all'interno del nostro negozio perché siamo intorno ai 1000 gradi. Il vetro deve raffreddare gradualmente all'interno di un altro forno dove abbassiamo la temperatura gradualmente, cominciando dalle 24 ore e seguendo per più tempo, perché se lasciato al di fuori il vetro comincia a creparsi e poi si rompe a causa dello shock termico, che è un grande sbalzo tra le due temperature. Quindi quello che avete appena visto è la tecnica che noi normalmente utilizziamo per oggetti soffiati, quindi bicchieri, vasi, caraffe, pezzi di lampadari anche. Adesso è un momento migliore, se posso consigliarvi, per fare foto e video, perché in un solo minuto andrà a realizzare la scultura di un animale. Okay, per darvi l'idea di cosa significa lavorare le sculture. Now, I see it's full of people with smartphones, so young people, best moment to start to make photo and video for your Instagram, WhatsApp, Facebook. Just 1 minute of work is going to shape a small animal. This is the technique that we use normally to get object full inside. Okay, so the sculptures. No? Qualcuno l'ha detto? Cavallo. Bravissima. Non un cavallo normale, perché vi sta facendo vedere il cavallo della Ferrari, con colori diversi ovviamente. Non ci sono scuole, non ci sono libri per lavorare come i nostri maestri, ok? What we are able to show you right now is a tradition, so it's not a work for everybody, okay? Because people like Diego spend 35 years of his life. He left the school at 12 years old to start to work, okay? After years of training, practice, mistakes also because are a part of the process of learning. Now is called master.
Usually the range of time a person needs to learn are 15-20 years. But don't think that after this time you are a master. Because there are people after 60 and 70 years of work now are not masters in Murano. Okay? It's not a question about age. It's a question about finding the right balance between talent, passion and dedication on the work. After 35 years something like that looks easy for you. Ok? 35 anni che lavora al vetro, ok? Ed è considerato un maestro giovane a Murano, non perché abbia 20 anni, ma perché ha dedicato solamente 35 anni nel lavoro del vetro. Stessa. Grande Diego. Molto importante ricordarsi sempre, very important, always remember, even if it's smaller, never try to touch it. Otherwise, if you try, you'll never forget this experience for the rest of your life. Believe me. Okay, our demonstration is over. Let me hear another applause for Diego. Bravo. That is since the 7 of this morning that is working, so now is end. Now, the demonstration is over. Thank you so much for your visit. You can follow me inside of the shop. By the table, I will give you last few information about our promotional staff. Tanga di tanda Burano la liyu. Di Burano saja gi manda jikari dula na kunzu gi ji nang tuendo sama manda mangbudu. Anita di kunzu gi ende Burano saja gi piazza zomsa do mi zomsa do tong tre jasa do chunji jigri do nyopje jasa do. Tanginya la dini chini ra railway station ne chini doni dela dreamba ani dini ra sheko sesa di ta dreamba ani dini tule ani Burano la do ta Burano ni ra tu chini dela dreamba San Marco piazza San Marco la drai ani dela chuzik chik de ani dini tu chini kawal langan do ra ani de dela ferrovia la di railway station la on di tule Lungda yuni ra nima tis sharsta ta tis nima sharsta thangi yala pe chamu du di thanda Venice ki saja ani ponte dai sospiri la liyu ani di samba di ani khudu Venice ki saja di khechumbu chikcha di du
kajinana di samba di la nyema ani kundu gyahan ni tsomba ani tsonga na la thi du di kapsila ani di samba di ne pha du di kapsila di samba di ne giwu di ne ani kundu gi chilo gi Venice ki saja di thama ji kundu gi di ni ma thongu du di ni khoran du tsonga na du di kharu gu ji thonga mewa che ani suzuki rawan di mewa che ani nanglo la ta bet tsonga na du di ta na wung kharu gu shi thonga mara che za ani di giwu di ne ani kundu gi chilo gi zamling la na re Venice ni thama di thongu yue zang an di saja di ani kejing bu jik cha di du Venice ni wo di gi che za di samba di la ponte de sospiri la ni wo din di re du di saja di ming la tanga tanda dine ani Piazza San Marco ni railway station la do diyu ani tuzing na la madru a che khomba jan do diyu kajin la na di langa la ani chonga da manda mangbu yure yu na wodi samata gi tagi chine ani ma ko railway station khomba jan do diyu lamga la khomba jani dudu ani kundu gi direction tu yore and the railway station gi direction di khawai alla ferrovia la ni thiure ani odi khaptu duye re di ani Venice ki gelato sasa kera chimbu chigre ani gelateria suso la ni kera chimbu chigre railway station ni ma thön ni kenza ni phaba da ani dela ticket to yore ani ticket di thuzing gaji ticket di to na ani nima chigla chude ni sapshi gaji to kheti to ro shina euro ni senga reduce ani shemba ani khawala to we me kundu gi a b c la ni d la ni yore ani khezi Murano la to we na phaju chola re ani Murano da Burano saja ina ani phagi chola dona kundu gi 4.2 la din de shuen du ani wodi la dona ani phagi Murano da Burano saja la due du ani mena ani khesi thuzing shaban du ina dine shuen yore mena ani khesi thuzing na shungi me la ni khomba jani due ina ya phani do ne gi tigi du khesi khomba jan due na kama sumju seonga para la khomba jan li du ani railway station ni ma thöndi kapsula ani khaptu phage di thongire thiringi Venice ki ngedung di ani thegarang hi ani shokpa chao do ja che ningu nima yapu sharsu ani dine saja Murano Burano ani San Marco Piazza San Marco ani dundu thangma ani tuen gi chungsu lai ani maomba dindela ani khesi saja shimba ta deba yuna ani wala kamen la thina digire ani Italy gi saja dinde ta deba du la na ani khang chung chung thapsi che yi di tuen thuba thapsi che yi lai samala ani